Isa somitsero mkalana FM makombandlela kwamkela ka stage lexi eka nhlekano sikora na mutlana kwa Afrika wo vulavula eka ku tisela wona chicks ka a studio 1 a Giyani ile Masingita Mall namutla ku ri Ravuntlhanu siku ra vonkaye ra n'weti ya nyenyenyane lembe ra magidimeri makumembiri mune mina ni khalanga pet mathebula n'wana ri smart wa jimo xithango wa xingetano wa xijana makunela wa ndandadzi mingitsero me yalo tintswalo khensiri dokodela Thomas Chauke na risimu mana tintswalo eka hi sungula na n'wana kwa hina wa Afrika wo vulavula mbatwile president va kha va nyika mbulavulo va hi byela hi tintswalo hambileswi van'wana lava se vayingiseri va nga hetelela va vuya va ku hey tintswalo loyi president va nga hi nyika yena hayi yena tintswalo le ku hluphekeni ngopfu hala Eastern Cape tintswalo le ku hluphekeni hala a North West hi swivangelo swo hambanahambana xin'wana swa swona ku ri swivangelo swa ku tintswalo leyi i le ku hanyeni ka ndhawu yo pfumala mati tintswalo loyi i le ku hanyeni endhawini yo pfumala gezi tintswalo loyi i le ku hluphekeni tintswalo kambe ke wena u ri yini u twe yini leswi nga vulavuriwa hi president wa tiko loko va kha va vulavula na rixaka eka mbulavulo wa vona wa lembe na lembe lowa wu ri koho kusuka le aholweni ya vaaki a Cape Town nkarhi wa wena wa ku va u hi nyika n'wangulo wo walowo hi twa ku tintswalo loyi wena i tivaku yena na tintswalo loyi i nga n'wi twa a kha a hlamuseriwa hi President Cyril Ramaphosa tolo i tintswalo wun'we ke hi ndlela leyi le ka 0860002543 kumbe u kandziyisa rito ka 0657443911 na ingeta nakambe 0860 002543 kumbe u kandziyisa rito ka 0657443911 nongonoko ya Afrika wa vulavula wu humelerisiwa hi ncindani Eric Mavasa mchinini ni famba na tatana Patrick Shai la a studio 1 akiyani la nga ko mingixeri wa me a hi ku tumingixeri timhaka tingani u ya kwi u khome yini hi ndlela yaleyo ka 0860002543 ndlela yo le ta va kha hi languta sweswo ku languta ku va hi ta kota ku twa mhaka kumbe timhaka ku ya hi laha we u ti vonaka ko kumbexana hi nga va na mingixeri wo sungula loyi hi nga va ku na yena hi twa ku ye i ri i twa tintswalo loyi a ri wihi i nhleka xeweta n'wina khalanga na ku xeweta vayingiseri ni twa muhumelerisi va ku miri hi lava ku vulavula hi langute hi tlhelo ra dyondzo kumbexani swi nga hi nyika xifaniso xa tintswalo loyi president a va vulavula hi yena n'wina mi ri yini khalanga mi ta tsundzuka ku loko ku sungula lembe leri nga hundza hi ze hi nga burisana nyana hi xiyimo xa vadyondzi ve le Univhen vo ringana 125 lava NSFAS yi nga vuya yi tsema mpfuno wa yona wa swa timali xivangelo xa kona ku ri leswiya swa ku va tlule xinawana lexiya xi vitaniwaku NSFAS N+ rule so just for the benefit ya vayingiseri lava nga swi twisisi ku suka ku xiya kwini hi ku ya hi matirhelo ya NSFAS loko u endla qualification a hi nge i ya malembe manharhu NSFAS yi ku nyika 4 years ku va i kota ku heta dyondzo ta wena so this additional year va ku nyikaku yona hi liya ku yi fanele yi accommodate ti-cases tete ya ta ku maybe i tsandzeke ku pasa yin'wana ya timodule laha xikarhi ma swi vona so swi nga leswi machudeni lawa hi vulavulaka hi wona khalanga a va endla leswi va swi vitaniwaku ti-extended degrees so ku hambana ka swona i ku an extended degree a na hala ku vutisa swona ku extended degree mi va mi kha mi vula yini yi va se yi nga ha ri BCom accounting ku va ku ri ndleke yi va ya ha ri BCom accounting kambe i sungula ka foundation so meaning ku i ya hetelela i dyondza 4 years instead of 3 years leya ya the normal degree so loko i endla leya extended i rhanga in the foundation lembe rin'we ma swi vona so lexi xi nga vuya xi wa kona laha khalanga i ku swi tikomba onge University ya Venda loko yi rhumela vuxokoxoko bya vadyondzi le ka NSFAS tanihi lava hakelaka swa timali va kumeke va kombisa ku vanhu lava endlaka this extended degrees va endla the normal 3-year degree hayi leya 4 years ma swi vona so problem ya kona i ku loko se NSFAS yi languta xinawana lexiya xa NSFAS N+ rule va hetelela va exclude machudeni lama va tibyela ku machudeni lama swi ri va exhauste nkarhi lowu va nyikiwe wona normally lowu nga wa 4 years ma swi vona swi vula ku loko va ri ka 4 years kumbe malembe lama mune a va ta fanela va hetelela va tikuma va ri N+1 ya vona ku va malembe ya 5
i ntiyiso ngopfu walowo muhaxi a ku fanele ku va ku ri 5 years leyi va nyikiwaka yona ya ku va va tikuma va heta tidyondzo ta vona. So hi ku loko ku vula ntiyiso machudeni lama ni vulavulaka hi wona a ku ri vanhu lava va fanele va endla final year lembe leri nga hela hinkwavo ka vona. lera ku va nga ha endlangi va kona lava nga continue hi ku mi ta tsundzuka ku ti-background leti humaka tona a ti fani vusweti lebyi na tilevele kalanga ku na sweswiya swa ku mi kuma ku i huma le ka ku nkarhi wun'wanyana ma tsandzeka na ku xava saka ra mugayo. So va koho va lava va ku mi kuma ku va just a few va lava va ku mi kuma ku vatswari va vona va yimayimini va ya hala na hala va za va kota ku va hakelela va rejistara. Kambe switandzhaku swa kona hi yaliya ya ku loko se i ya heta dyondzo ta wena i ya kumeka se i va i karhi i kolota yunivhesiti mali yo tala swinene leyi a yi fanele yi va yi hakeriwe hi NSFAS loko ivi va tlhela va nga ku nyiki certificate ivi va tlhela va nga ku nyiki certificate na loko ku ri ku a wu intenda ku maybe i ya mahlweni i endla honors right through to masters and so on a swa ha koteki ku i nga tikuma i teka gondzo rero fana na rero masivona. xiyimo xo tika sweswo swi veka ku tintswalo ka xiyimo xo ka xi nga ri kahle kambe leswi a hi ta swi endla i ku sweswiwani wena mingiseri kwalowu nga koho loko ku ri ku khumbekile hi leswi mingiseri va vulavulaka hi swona tihlanganisi na hina hi kota ku tiva hi kota ku vona ku i pfuneka njhani ku ya mahlweni tihlanganisi na hina u nga rhumela email ka mabasa@sabc.co.za kumbe mathebula dp@sabc.co.za kumbe tihlanganisa na nkulukumba lava hi vulavulaka na vona hi vo va nga ta tlhela va hi byela va tshame va ni rhumela nxaxamelo wa vona vanhu na vona u nga tlhela u tikhumbanisa na vona hi twa ku hi n'we va mani n'wina mi nga staka hi ta kota ku vona ku yunivhesiti yi ri yini loko xiyimo xi ta tani hi ku tsundzuka ku nkarhi lowu hi va lavile ivi va ku hayi hi le ku vulavuleni hi le ku swi lunghiseni ni tshemba ku ri dokodela Dzaka lava hi nga vulavula na vona va ku ve le ku swi lunghiseni se hi lava ku ta twa ku loko ku ve le ku swi lunghiseni hikokwalaho ka yini ku nga va ka ha ri na machudeni lama va nga pfunekangiki ni swi veke kahle musa swona mingisero me i ntiyiso ngopfu walowu mu vulaka Khalanga hi ku xin'wana xa koho lexi xi ndlaku i xilo ni vona nga ku yi na nkoka swinene i ku I was also reliably informed ku na machudeni na lembe leri lava va nga ka situation yo fana na ya machudeni lava lembe leri nga hundza lava mi kuma ku NSFAS yi hetelela yi va excluda hi mhaka ya xinawana xa NSFAS N+ rule. So no twa ingaku mhaka ya awareness na yona yi na nkoka swinene hi ku loko ku ri ku university a hi nge sweswi hi ku hi ya hi the little investigation leyi na hi nga kumeka yi endla hi kume ku va ka Department of Higher Education va kombisa ku swi nga endleka ku ri na possibility ya ku university ya Venda yona hi yoxe yi hava accreditation kumbe mpfumelelo wa ku va yi tikuma yi offera these extended degrees and hi ku ya hi nawu wa NSFAS a va fambi ti-extended degrees leti offeriwaka hi institution leyi nga riki na accreditation in terms of the requirements ta Department of Higher Education. So hi swin'wana leswi mi kumaka swi hetelela swi vanga mintlhontlho swinene eka vadyondzi lava kumekaka va karhi va nghena ka ti-institution to fana teto. And xin'wana xa kona Khalanga i ku mi ta tsundzuka ku the higher education sector hi yoxe eka nkarhi lowu hi nga ka wona ku na ti-challenges to tala ngopfu ku na congestion yikulukumba swinene leswaku mi kuma ku a swi olovi ku nghena ka space lexiya loko se i fika ko kwalaho yunivhesiti va ku byela ku no leswi hi nga na swo swi nga available i ti-extended degrees letiwani and stuff mixoku vo tala vadyondzi va kumeka va karhi va nghena ka swo space leswiya va nyikiwaka swona va offeriwaka swona le yunivhesiti ku ri ku a va swi tivi ku in a long run switandzhaku swa koho ku ya va leswa njhani hi ku I doubt ku yunivhesiti yi kumeka yi va yi kha yi teka the necessary steps ku va yi informa machudeni lawa ku ti-qualifications leta voho still an allegation at the moment swi lava ku voho tanihi yunivhesiti va ta hi confirmela ku accreditation kumbe mpfumelelo wa ku va va offera ti-extended degrees leti va na wona na hi ku loko ku ri a va ri na woho swi nga ndleka mi kuma ku issue leyiwa ya NSFAS a yi to va yi lunghisiwile ku nga vangi na ku jikajikisana ku yi hala na hala hi ku machudeni mo tala lava va nga kumeka va nga ti-inquiries ka NSFAS a va byeriwa leswiya swa ku university yi fanele yi va sendela this a revised qualifications data list leyi kombisaka vuxokoxoko bya machudeni lama ku va endla ti-extended degrees not the normal 3-year degree na swona. So
hi xo stalemate lexi nga kumeka xi va kona xexo khalanga mi kuma ku university a yi le ku endleni swilo leswi NSFAS yi kombelaka swona swona so hi swo swi endlaku Hiko a yi na so kumbe xana swi tikomba onge a va na swona naswona loko yaleyo hi nga yi tshikela vona Dr. Takala Ndzhaka ku va nga hi basisa va hi kula xifuva ku hi mpela va na woho mpfumelelo wa ku va va offera these qualifications ta ti-extended degrees na a hi kumeni vanhu lava va khumbekaka hi kota ku vona ku va ta nghena va hi pfuna njhani ku ya mahlweni ku ndla vulavisisi lebyi ni khenseli swinene mingisero mina ku khensa mina khalanga mi ri ka vayingiseri inkosi inkomo sweswo mingisero mugala lona FM i 23 timinete ntsena yi beli awara ya 12 nangona ka Afrika wa vulavula yalo tintswalo i dyondza extended course ivi NSFAS yi n'wi lawa hayi kule ku tekeni kama hi ku tumingisela mina 0860002543 twana la Walter Mawila unrumele email aku ila aka Ndambi Ndambi wa Dzumela intsundzuxa ku ka Ndambi vanhu kolota a va fane va nike nhlamulo ya bava n'wana ngeti lava ku va pfuna va ku va ta va lavisisela ntankuma ku ka Ndambi ku ndleka yini va a ku na tintswalo wala mina ni vurini na loko tolo ya byeriwa swilo swo ka swi nga ri kona me antwangi nchumu kahle kahle a ho kombiwa ku vurhangeri a va na plan hi ku fambisa na republic ni vete ni swi vona ku xigolonyani xi koka tidongi i Walter Mawila yoyolo ku na n'wana mingiseri loyi hleka ni khalanga me pfukeni hi pfukile khalanga n'wina mi ri khalanga mi vulavula na Mr. Magayisa kusuka Amaviligwe ya la ku tiveka ku ri le ka Hlathi Amaviligwe ku na problem khalanga lembe leri nge vulavula na va masipala wa khona Sichabana hi timhaka ta gezi leri nge le ku nghenisiweni a mugangeni wa ka Hlathi mukontraktara u tila ta nghenisa gezi mara gezi a ri fikangi makumu a ni tivi ku ri swi a ri layitiwangi i project leyi nga koka malembe mambirhi ku fika sweswi siku mi nga vulavula na mera a ni mi yingiserile loko swi kha swi fambisa sweswo hi December lembe leri nga hundza vatirhi lava tirhaka gezi a phase 1 na phase 2 ku na khampani ya a phase 1 ku na khampani ya Rivisi ka phase 2 ku na khampani ya Davey Mahlale hi tona ti tirhaka a ka muganga lowani wa ka Hlathi gezi leriwani a ri layitiwangi ka vaakatiko ku fika sweswi mara lexi ni hlamarisaka loko ni ta va ni fikile kaya hi Monday ni ve ni hlangana na van'wani va vaakatiko kutani leswi ni nga maakatiko va laha ka Hlathi va ku khazi ni kombela ku pfuniwa hi ku humesa mali yo ni ta kota ku ngheniseliwa gezi hikuva tirhi lava tirhaka khampani liya yo nghenisa gezi la a phase 1 na phase 2 veri va lava 350 loko u nga tirhi loko ku ve wa tirha va lava 1000 rand loko ku ve ni va langutenga ku tirha swinyawula va lava 1.5 or 2000 or 2.8 languta munhu ivi ni ku khazi mi vula yini loko mbula sweswo vukorhokeri bya ka Eskom bya xavisiwa na va ku khazi swo tala ni kombela mi nyika 350 ni ya hakela vanhu lava ni ku hakeriwa ka mali ku na ward committee loyi a nga CLO ka khampani leyiwani a tiveka ku hi vito ra Kingsley Nkateko Chauke mara u tiveka hi vito ra Maringeti lawani va ku tirha va famba van'wani va vito rini Maringeti vito mone xilongolo xa kahle Pet Khalanga i Nkateko Kingsley Chauke mara vito ra tiveka ku hi rona u tiveka hi vito ra Maringeti la mugangeni wa ka Hlathi va ku mali leyi hakeliwa ka yena 350 u tirha na vavhenda na vakulukumba van'wani vambirhi va mavhenda lava va tirhaka khampani leyiwani ku nghenisa gezi swi nga leswi loko u kumi 350 va ta ku koneketela gezi ri layita va ku Maringeti loyi lo a nga ward committee musi ene i CLO va ku yes hi yena CLO ka khampani leyiwani ene i ward committee hina hi ta ku yini ku hi laha gezi ri layita ha boheka ku humesa ti-350 letiwani lava va tirhaka swinyawula va humesa ti-1000 na ti-2.8 a ku na problem se ni ku khazi a ni nge chavi ku vula na vito ra khazi wa mina loyi a nga ntswa i Amos Msimeki u tiveka hi vito ra xigevenga a ku khazi ni nyikeni 350 ni ya hakela ni kota ku layita hi ku vanhu ve le ku layiteni mina ni swele ni ri nexe
ni ku khazi vukorhokeri bya ka Eskom a byi hakerisiwi khampani liya yi ta yi tirhaka laya yi fanele yi siya ndhawu leyi layitile va ku no vatirhi lava va siya yi layitile va tlhela va nyika na swiyunitana swa 5 units ya ku vona ku xibokisana xa vo xa tirha ivi va kota ku kuma na nkarhi wa ku ya register na xibokisana xa vona va hakela mali va kota ku ti xavela gezi a ku na ku mi sungula mi hakeleriwa handle ka loko ri swi cincile khalanga vutivi lebyi mi nga na byona hi lebyi na mina ni nga na byona va ku khazi tshikani ku ba huwa ni nyikeni 350 ku vanhu va sele mina ni yo salisa sweswi la mugangeni handle ku layitheni ku na mito ringana 36 lava nga hakela ti 350 van'wani va hakela ti 1000 ni ku ta hakeriwa ka mani va ku tisa ni hakela ka kulukumba loyi va ngo emaringeti yena ward committee u coordinate na vakulukumba lava va tirhaka khampani leya le nghenisa ku gezi ni ku khazi a hi swona Nemetweni ni nge mi nyiki 350 yaleyo Nemetweni ni vona ku nkarhi wa ni vonokala kambe leswi mi nga swi hlamusela swi twa karhi mi vulavule na hi maviti ya vanhu lava hi nga na ku pfumela ku kumbexana na vo va nga tsakela ku va nyikiwa nkarhi wa ku hlamula correct khalanga kambe swi vula ku na n'we hi ta kombela ku mi te mi mani kambe tinyiko Simon Magayisa tinyiko Simon Magayisa hi ta kombela ku mi khomisa sweswo riqingho mi nga fambi hi ta kuma nomboro ya n'we so ku ndlela ku hi ta kota ku loko se hi kume lava khumbekaka ku khumbeka masipala ku khumbeka mukhanselara loyi a nga ta hi kumela ward committee member Kingsley se hi ta kota ku tiva ku endleka yini la ka timhaka leti se loko swo tshika mi lavekini hi ta kota ku na n'we hi mi fonela hi mi tiva khalanga nkarhi wun'wana na wun'wana ni kona ni tiyimiserile hi ku leswi humelelaka swa ni vava hi ku ni twe ku vava ku na van'wani vahahani va mina na vona va ngeteri ni tshama le Newstand a ni hile ni ya lava 350 hi ku mina ni munhu kulukumba mudenda ni se fika mara ni kusuhana so mali leyi ni nga yi kuma ya vana yi ni welile a taxini ivi loko yi wa taxini lava vo sala va connecta Kingsley na vakulukumba lo muvhenda va ngo vere hi rivu vete va lava mali liya yi wile andzeni ka thekisi mara ni mi twile bota mina papalatani timhaka ta ku loyi mutswangani loyi mutsonga loyi muvhenda n'wina tirhisani mavito loko munhu a ri John loko a ri Pete ku i muyini a swi na mhaka yi kona swiphiqo leswi hi nga vuka na swona moni mi ta matima lawa ni khensile swinene bota wa mina i mani ya ka nhlokomhaka ta mahungu hi ta vuya hi twa ku lavan'wani va hi pfuna njhani hi ndlela ni khensile khalanga enkomo hi sweswo mi yingisela Muganga Lona FM hey tintswalo loyiwani i le ku tekeni i le ku tekeni tintswalo leyi ngopfungopfu loko khela ku ta ka timhaka ta ku sweswi se ku na xiyimo xexolexo xa ku se hi leyi mhaka veri timhaka ta gezi ni tshemba va ta hi pfuna va Collins Chavani hi kota ku vona ku a mavelikwe ku endleka yini nako swi ta njhani khampani yi fika yi ku se ku na gezi kambe vaaki va nga layitheriwi hikuva va fanele va siyiwa na ti-units ta ntlhanu ta ku kota ku vona ku xibokisana xa vo xi tirha kahle na tintambu ta vo ti tirha kahle ivi va ta va xava gezi endzhaku ka sweswo tintswalo loyi ka simela ku n'wi endlisa ku yini 0860002543 a hi sungula hi twa ku mahungu ya misava ya awara ya n'we ya ta yimisekweni a hi amukeleni Nkosinath Chauke ya Nkosinath mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi ni khensile swinene khalanga ku seyeriwa nkarhi eka muyingiseri enhlikani nhlangano wa COSATU wu ri president u tsandzeke ku languta hi vuenti mpfumeleko wa mintirho nhlangano wa mabindzu wu ri mfumo wu fanele ku antswisa xiyenge xa vona khoto ya thoya ndo yi yingisele vumbhoni eka ntshamo wo tengisiwa ka vamakwavo vanharhu mahungu xitalo hi awara yan'we khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa Vulavula mina la ni tshamaku kona hala ya ADD pfuka ni tshama laya kusukela hi 2008 xipapa xa ma yi tshama xi huma mati kambe ku na thangi kwahala matlhelo ya tidi hi rona thangi riri ya khara hala tsamaka rona ri supply mati se swi vula ku na lava va tisa mati va hlantswa mati kusuka anandoni loko ri ku masuka nandoni matili mati kwalano ivi ku va na munhu loyi a fanaka pfulela
a pfulela hikokwalaho ka yini kasi munhu a fane a pfulela ku tshika ku pfulela ku tshika mati ma tshama ma ri kona hi lexi xivutiso lexi ni nga na xona sweswi laha ni nga tshama kona ni tshame na mhana wun'wana ve ri va tshama ka ngezimani ve ri ni tshama va vona mati ku fana na sweswi mi ni vulaka swona va ku loko na vona va ta hi laya nampundzu va ku ni tsemeka fana ni nga swi tivi ni nga maka hi yini mati lamayani ya na wona kaya khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki hi sweswo mi yingisera mukalana FM makomba ndlela ya 22 timinete ku bela awara ya 12 matsundzuka siku rin'wana hi bule na kokwana Hlathi la va ku va ya a Brazil veri va wini se hi la ku ta twa ku va fambe njhani ncumu humelerisa ku hi ta bula na vona entlhanu timinete ku bela awara ya 1 hi ta twa ku va fambe njhani hi ndlela yeleyo nakona ku Afrika wa Vulavula ka Munghana Lonene FM I'm twenini 0860002543 uxana wena muyingiseri u ri yini timhaka tingani nhlekani ani nga presanga kona la 0860002543 namuntlha loko hi pfuka a ku ri na vaaki lava na vo a va pfale gondo eka tindhawu letiya ta ka N'wamankene ka patu leriya ra ku jikela ka khani se a ni tivi swi fambe njhani un'wana muyingiseri loyi nhlekani papa minjhani na hi pfukeni n'wina minjhani so me Amos Mathibele la ka Khashani yes matala na hina challenge ya mati la ka Khashani and challenge leyi nga kona yi different na la ka muganga leyin'wana la ka Khashani damu ra mati ri kona infrastructure hinkwayo yi kona purification tank yi kona everything is kona so mati lamawa damu ri le ka Xitakati aka Xitakati kusuka ti-pipe leti fanele ti supply Xitakati Khashani matsotsosela mizilela lava va ku i triple M so at the moment or for the past 3 to 4 years mati ya kona ya huma ka Xitakati ntsena mati ya ka Xitakati ya huma vusiku na nhlekani na sweswi loko ya mati ka Xitakati ya huma mara miganga leyin'wana ya yi kona na thosi na rin'wana ra mati a yi kona hi hanya mati ya ku xava masiku hinkwawo so ni karhi ni lavisisa problem leyi nga kona va ri ku na sort of a pump leyi nga koteki ku hundzisa mati ka Xitakati ya ka Khashani van'wani va ri vanhu va ka Xitakati vona block a na proof ya swona mara proof leyi nga kona leswi swi nga komisiwa ku na problem ya pump leyi nga koteki ku hundzisa mati ka Xitakati ya ka muganga leyin'wana so but just imagine mati ya kona mati lama nga le dan'wini ya nga supply the whole of Giyani mara ya tsandzeka ku supply switandi swa fontsene kambe loko mi ta va mi tive xiphiqo lexi mi ringeteri ku landzelerisa ku lava ku ta vona ku xivangelo ku nga va ku ri yini na koho i mani a ta fanele a mi pfuna yes hi landzelerisile aka the former councillor Mashizi so Mashizi a hlamusela ku na problem leyi nga kona i mhaka ya pump a yi koti ku hundzisa mati then sweswi ku na mukhansela un'wana lowu swa nga fika a tirhaka na nkulukumba wan'wana wa ka Chabalala aka Khashani 3 weeks back ni landzerisile na Chabalala loyi la ka Khashani no va hlamusela the same thing problem yi huma aka the senior people va le ka government lava nga koteki ku ta pfuna mati ya kota ku hundza la ya ka muganga leyin'wana but mati ya tele le ka Khashani hina ri tavi la kusuhana ku blokiwe just imagine mati lama suka ku a ri tavi ya fika ya blokiwa mati ya tele mara ya tsandzeka ku hundza ya hala ka Khashani no problem ya maybe 2 to 3 weeks ni vona la problem leyi nga ku hanela for the past 3 to 5 years ku ri na problem swi vula ku mina mi xava mati ya ka Xitakati no mati lama hi ma xavaka ku na vanhu va nga endla tiboholi kwala xitandini and I think it's the same problem na le ka triple M ku na tiboholi ku xaviwa mati ya ku huma ka tiboholi hi ri na ri tave natural resource leyi nga nyika Xikwembu ri ri koho kwalani mati ya tele mfumo u pfarini yi endleni damu ra kahle mara leadership management ya ku just ku xava a bigger pipe leyi nga ta kota ku supply all those villages tipipe ti koho hinkwawo ka ti-village teto a ku xoti nchumu ko xota that water pump ntsena leswa tintswalo wa koho luya president va vulavula i koho kwala ka Khashani mara nga na mati ni vitwini vuta mi ri kensini
eko isasomingisa mngana FM 0860002543 nongonoko eAfrika Vulavula kamngana lona ne FM Makombandlela kabe ke tavuya isa mahlweni na nongonoko lo komshane ne rumele un'wana rumele tinomboro ta maringeti manetisa ka muhumelerisi network muhumelerisi va nga swi kota ku n'wi landzelela nkulukumba loyi ke hi kota ku twa ku i ri yini yena loko vito ra yena ri hlamuriwile kambe sweswo hinkwaswo endzhaku ka loko hi ta va hi hundze laha hi sweswo mitsolo mugana lona FM i nongonoko Afrika wa vulavula ka xitichi xa wena xa xirhandwa munghana lona FM i xin'wana swa switichi leswi nga le kule ni xiyimo xo chavisa swinene loko hi langutaka tinhlayanhlaya ku ya hi laha ti xaxametiweke ha kona a xi kurisiwi van'wana hi n'we mi nga yingisela a khensa swinene nomboro ya maringeti hi kumile ni tshemba hi ta n'wi kuma na yena ku nga ri khale hi le ka stage 4 xa load shedding lexi tisiwaka n'wina hi ku seketeriwa hi va ka Eskom swi vula ku hi awara ya 1 laha ni nga ko gezi ra famba hi ndlela yaleyo se a hi mitwi mingisero mehe ko va ka swi hi khumbi swa ku famba ka gezi hi khensa va Matsingita group of companies hi ku laha hi na backup generator se swi endla ku hi ya mahlweni hi haxa hi ndlela yeleyo kambe ethi un'wana mingiseri 0860002543 Nhlekani minjhani maxa efokeni minjhani mingiseri inkomo a ni ku la ku nghena nyana ka ya State of the Nation address xa tolo hi president ya hina inkomo ku ri ni pfumelele ni vula ku ni mina na ximukela State of the Nation address hi mayoxi lexi nga ni tsakisa ngopfu i ku president va vonaka va tshembekini ka swilo leswi swi nga tsandzeka ku fikeleriwa hi mfumo ka nkarhi lowu va nga va na wona ku fika sweswiwa hambileswi van'wani va vona ku ingaku va ri vo doja hikuva ha vulavula ku ya mahlweni ha ta va na makungu lama hi nga ma na vona laha hi nga tsandzeka ku fikelela kona kungu ri ya mahlweni and then xin'wana lexi nga kona lexi xi ni tsakisaka ngopfu tanihi munhu loyi a nga revolutionaries i ku mfumo wa hina wu prophuwa wu yima ngopfu na vaakatiko and then wu tlhela wu yima na vatirhi hambileswi loko ku ri na wona kambe loko no mbutisa sweswi ni ku mfumo wa n'wina lowu mi nge le ku canvasseleni mi nge wo prophuwa a hi ntiyiso sweswo mi nga ni hlamula mi ku yini ngopfungopfu loko ku ve ku na mingiserisi wa ku nghena laha a ku va ha mati for 4 years prophuwa yi nghena ku hikwalaho a ni hi hlamusela ngopfu ka engele leyo lava nga andaka loko mi ta tsundzuka hi nkarhi luwa loko andaka loko hi fambe hi karhi hi hlasela hi timhaka ta COVID mfumo wa hina wu yo tshama wu ta na xilo lexi tivekaka hi tanihi SRD social relief grant and then loko mo languta policy yaleyo a hi matiko mangani ka continent ya hina ya Afrika lava kotaka ku yi implement mara ma swi tiva ku hikokwalaho ka yini lawani ku ve tiko leri nga swi implement hi mhaka ya ku a hi matiko mangani ka continent ma nga na vanhu vo tala ku fana na lava nga tarisa swona South Africa va nga tirheku hi swona mara ni vona ku ene swi ndliwe hi yini ku vanhu va nga tirhi na la ku ta kwala timhaka leti ti nga ku ri loko mu languta theme ya president loyi a nga rhangela ka nkarhi lowa ni ngo kateka nkhombo i wele a henhla ka mintlhontlho yo tala hi ku a nga ri na nkarhi wo leha a ri ka office ku va na xingungumani xa COVID lexi xi nga famba xi xi hlasela kambe xi nga hlayiseli Afrika-Dzonga yi ri yoxe xi fambe xi xi hlasela misava hinkwayo so makungu lama a nga va na wona man'wana se swi ndle ku kun'wana a boheka ku timhaka ta ti-fundings kumbe timhaka ta ti-budget mimpimanyeto yin'wana yi tekiwa yi jikisiwa yi ya kun'wana ku yi ta langutana na timhaka ta vutomi bya vanhu hambileswi ku ri during the process ku nga va ku ri na timhaka ta vukungundzwani leti nga va ku tindlekarhi mara sweswo ni vona hi nga ri hi swin'wana xa swilo leswi nga endla ku xi n'wi kavanyeta swinene na timhaka ta ku va tanihileswi a nga famba karhi a endla disclaimer ku yena loko a nghena i ta famba karhi a lwa na corruption ku ve na timhaka to swi ve nyana difficult ka yena ku va a karhi a rhangela vufambisi bya nkarhi walowu a nga ka wona mayivo so far loko mi ku swi ve difficult mi vula yini i ncini xi nga tikisa la
No, na vukungundzwana lebyi a ni mi ta tsundzuka ku ka ti-organization ku na swilo leswi va nga factional battles so then yena ite loko a nghena a ku i lava ku zama ku at least ku va na loko vandla leri rhangela ku ri vulavula hi timhaka ta renewal so among this renewal va ta va kona lava va vonaka ingaku loko ku fanele ku cinciwa va twa ingaku ku cinca lokukulu langutana na vona ntsena kati ku va ku langutana na timhaka to no tanihi vandla a hi tibasiseni hi mhaka yo vandla leriwa i vandla leri nga famba ri rhangela ri nga langutana ngopfu na vaakatiko a hi vandla leri nga langutana na timhaka to ri fanele ri famba ri ha sevhisa swilo swa rona ntsena i vandla leri ri langutaku timhaka ta vaakatiko so swi fanele swi ka swi tikanyana laha na laha hi mhaka yo a va ri kona lava mi kuma ku a va ngangavala va n'wi rhandza mara va n'wi rhandzi swi fana na loko munhu a mbale dzovo ra nyimpfu mara hala ndzeni ku ri nghala ma yi vona botet so ne le ka timhaka ta NSFAS ko va ku vanhu nkarhi wun'wana loko hi byeriwa xilo hi ta tshama hi ri na swa negative leswi hi va ku hi ri na swona and then of which swi kahle nkarhi wun'wana mara a hi minkarhi hinkwayo laha mi langutaku ku hi fanele hi tshame karhi hi langutana na swilo swa negative na loko ku ri munhu swihoxo swi ve kona kambe a hi kombeni laha munhu a va ku a tirhi kahle ma vo hi nga vi na timhaka to ni pfuneni ku twisisa leya mi yi sungurile ke na le ka NSFAS swi nga leswi okay a ni ku laha ka NSFAS loko mu languta since xidemocracy timhaka ta NSFAS yi sungule ka ha ri vo TEPSA ivi yi ta cinca yi va NSFAS ku ve na vanhu vo tala ngopfu lava nga famba karhi va vuyeriwa aka yona ma vo hambiloko ku ri na yona yi ve na mintlhontlho recently hikuva ve kona lava nga lava ku manipulate ti-processes vanhu lava mi kuma for instance mi nge ni nyika xikombiso lexi ka xi nga hanyiki ni na n'wana loko ni ri na n'wana na fikelela ku n'wana wa mina ni nga kota ku ni n'wi humesela timali to a kota ku yisa tidyondzo ta yena mahlweni mara mi kuma ku ni hela ni ndla yini ku va na timhaka to hi flower ti-process ni teka David swi nga ri kumbe n'wana wa mina i aplayela hi mutswari wun'wana whereas mina na afford ni ri mutswari wa yena ma yi vo so i timhaka leti ku ya mahlweni hi lexi ni tshama ni karhi ni byela vanhu vo tala ni ku loko hi karhi hi blame hi nga blame hi karhi hi languta ingaku munhu loyi hi blame ku i le kule na hina hi fanele hi ti langutisisa tani hi vaakatiko ku xilo lexi va nge hi ku tshembeka hava na xona na ma vo hi ku loko ho lava ku tshama hi karhi hi langutana na president i munhu loyi a nge le kule ngopfu na hina mara hina hi fanele hi langutana na mahanyelo ya hina ku mara loko ku ri tipholisi mfumo wa hina lowu wu rhandzaka vaakatiko wa vona loko va ta na tipholisi leti ti fanelaka ti pfumelela vaakatiko ku va benefita ka tona hina ha tshembeka ka tona na kumbe mi ta kuma ku hina tanihi vanhu lava hi kuma ku nkarhi wun'wana hi fanela ku benefita ka tona na hina hi lava ku benefita ma vo ku fana na ku munhu a ti nyika RDP ku ri ku a nga ringanelangi a ti nyika NSFAS ku ve a nga ringanelangi a hakerisa vanhu ku layita gezi ku ve ka ha swi le nawini hi sweswo ivi loko van'wana va lava swi kota ku vulavula va va ku hi ta ku yini hina ku hava xilo lexi hi nga ta xi endla hi ri vandla leri ra ne mi tilbuto mi hlayiseka no inkuva mi ri na Sevan Ndlandlama la Garankuwa inkomo Ndlandlama a Garankuwa twana loyiwani i ri Rishidi Botpet mina swa tintswalo na president ni swi twa hi n'wini a ni ri ha gezi i hlengani Calvin Malesa o hemba loyi o ti vulavulela o khola kahle vaxumi khalanga tintswalo loyi president a va vulavula hi yena i le ku hluphekeni la Cottondale hi mati na mapatu ma celekini a ku fambeki na corruption yi ti nyika matimba i Elvis Ndlovu n'wana Domingo kusuka a Cottondale very maringeti kona la layinini la maringeti hlekani aye Botpet na ku xota vayingiseri n'wina mi hakerisa vanhu ku layita gezi njhani matani swi ni chavisa ngopfu kahle Botpet sweswi ni vulavulaku ni yo lumiwa ndleve hi wun'wana wa muaki a ku he kahlula u pfulela xiyanimoya u yingisela swilo leswi nga le ku vulavuleni hi wena so ni twa ku ri mahungu matshwa ka mina malamo ene na ni vula ku ri ni yo lumiwa ndleve ku ni kahlula ni pfulela xiyanimoya ni twa leswi nga le ku vulavuleni hi mayelana na vito ra mina swo ka swi nga ri kahle okay mara mi vuye mi switwa kumbe ni mi hlamusela ni hlamuseteni ni ta kota ku swi twa kahle leswin'wana swi nga ni hindza hi ku loko a sungula ku vulavula hi vito ra mina a ni nge se va ka radio va ri
amabeligwe kungenisiwe gezi kube na project kungenisa gezi malembe mambiri lawa engaka wo se gezi le really Eskom yi energizili kambe vaaki avalayiteriwa swinga leswi committee member ya ward ku nga maringeti I tlhava CLO ya project ile ku hakeriseni ka vanhu timali leti ti sukaka ka mali yintsongo ya 350 ku ya kaya leyi munhu a nga ta kota yona ku ya ka ma 2000 ku va munhu a kota ku layiteriwa gezi se hi hlamala ku gezi ri ndlisa ku yini masiku lama hi na leswi hi tivaka swona I ku loko I layiteriwa khampani yi tisa gezi amugangeni yi fika yi ndla yi ku energiziwa vanhu va nyikiwa makhadi ivi va nyikiwa na 5 units ya ku va kota ku ri tirhisa ivi va ya va ya xava ra vona ku ya mahlweni se kambe leyi le maveligwe ehansi ka vurhangeri bya CLO maringeti a yi layiti I nga se humesa mali hi leswi hi nga twa swona hayi inkomo voted like mhlamuseti swona kahle ngopfu ku na yin'wana information ayi nyana hi 2022 ku ve ku va na project ya gezi laha yi nga fika yi va ku va gezi ku va phase 1 kusukela ka April a ku ri project ya 6 months and then hi vaakatiko va complaina cause a ku ri na mimiti leyi a yi tsemiwini I va nyika complain ivi hi xipidi masipala wu responda wu tisa phase 2 la a ku tholiweni ka mina ku ni va CLO mi nga rivali vote loko munhu a ri ward committee na ku basisa swin'wana ka van'wana lava nga swi twisisiki loko munhu a ri ward committee a swi vuli ku a nga tirhi ni ve ni apply post ya vu CLO ivi ni ta humelela ni kuma ntirho luwa munhu wa ku sungula ku complain ku why mina ni kuma ntirho wa vu CLO ni ri ward committee hi yena kulukumba yelo a vulavula kwala ka radio a kha a zama ku onha vito ra mina a endla ku a mobilize vanhu va group and then swi kumana ku CLO yi fanele yi tirha kun'wana na kun'wana ti-CLO ti le ku tirheni na sweswi ni vulavula ku ve le ku tirheni so mhaka leyi nga endleka gezi ri ve ri sungula hi July 2022 laha vanhu va nga sungula ku migingiriko ya ku tirha gezi ku endliwa swilo hinkwaswo va borhela swibokisana endzeni ka tiyindlu loko va borhela swibokisana 6 months leyi a ku vulavuriwa hi yona yi hela hi sungula ku khoma ti-community meeting ku a hi yeni ka masipala ya twisisa ku why project yi nga ri ku heleni because swi ta teka nkarhi se a hi ri kwalaho ka va December vanhu va lava ku dya khisimusi va layiteriwa gezi ivi ku va na challenge ya ku makontraktara va ka masipala va nga koti ku va kuma hi xipidi ku va ta kota ku vuya va ta hetisa gezi na kwala ka nongonoko wa n'wina i nga ri yi tini siku rin'wana ya le ya gezi so loko nkarhi wu ya kha wu famba va ta vuya makontraktara va fika va connecta timitara ehenhla ka tipoli va tlhela va nyika swibokisana leswo khoma hi mavoko leswi mi vulavulaka swi va swi tsari tiyuniti ta 5 ni vulavula hi le ka phase 2 ya phase 1 a ni nge hlamuli nchumu ka swona naswona swi na CLO ya swona ivi loko ku ri ku va ri ku connecteni va connecta swibokisana swiya swi va na challenge ya ku a swi programiwanga a swi tsali nchumu laha loko swi connectiwa mbilu mitara leyi nga le henhla ka pala because masiku lawa va tirhisa le henhla ka pala a yi koti ku release mbilu wu ta endzeni ka yindlu so ivi va fana lava loko va ha ri busy va kha va connecta lava a ni ri CLO ni kha ni tirha na vona va sungula ku testa gezi ra testiwa ku testa ka vona a va tirhisa lexiya xa testara xo khoma xexa xa no tiva ku i testara a mi tivi nchumu timhaka ta technical va ku i testara va kha va cheka se ku fika kun'wana va vulavula ku timhaka ta ku ri low voltage ka miniti yin'wana language yale va yi tirhisaka mara leswi vulaka ku ri mbilu luwa i wutsongo ku fika ka muti wa le makumu lava nga fika ka mfana wun'wana va fika va nghena va zama ku cheka ndzeni ka bokisi ku ra fika gezi laha mutini luwa na loko va kha va yimayima laha hi lava nga chayisela kona va ri ku tirheni ivi a swi ta masiku nyana mambirhi manharhu hi laha ni nga ni ya kuma report ya ku ve ri gezi
wena ku nga wena Maringeti u layitele chomi ya wena ni ku ni layitele chomi ya mina gezi kwihi va ku ve u layitele chomi ya wena hala a Newstam ni ku no man a ndzi tshama layitela munhu gezi ivi va hlamuseta loko se hi vuya hi ya cheka mutini luwa ni kuma ku ri va yisa lavaya va chuchina xibokisana a va ri ku testing ka gezi va testa ku hi pela ra fika la xibokisaneni a ni va ha ri ku ri endleni botete so ivi swi vuya ku hi vitana community meeting ivi community meeting va fika ku va hlamuseta ku na vanhu lava mi tirhaka na vona laha gezini hi vona va kha va endla swilo swo tala ngopfu va kha va nghena mitini va kha va va pfuna ho twa hi chuha ku maybe kumbe va tirhisa na switirhisiwa sweswi a swi fanele swi pfuna hina a ti-Newstam ivi ni ku a ndzi tshama ni twa nchumu kosi loko ho chayisa a projekteni mina ku no lomu ni ya kona na vo ku no lomu va ya kona un'wana wa pfuka na vusiku maybe a tirha swin'wana swi va swi nga ha ri mavokweni ma mina a ni swi tivi ku va endla yini and i vanhu lava tirhaka hi gezi va swi tiva ku endla gezi ivi ni ya na kuma ku ri swilo swo fana na sweswo swi tshama ka swi ripotiwa everyday hava vona hala hina hala ku xota yini kasi na swona nkarhi wu ta hiba Maringeti kambe okay mi ngo ni vuya ka liya ma hakerisa gezi ke ku khona mina a ndzi tshama ni hakerisa munhu gezi a ni tivi na muti na wun'we lowu wu nga layiteliwa gezi a Newstam mina unless no nghena hi muti ni kha ni pfula tiyindlu ni cheka a ni swi tivi swi sweswo ni twa swi ni chavisa ngopfu ni twa swi ni onhela ngopfu a ri se layitiwa gezi Maveliko a ri se layitiwa and ri na 3 years but that hi nga rivali vanhu lava hi hanyaka na vona la i vanhu loko vanhu va ri na 3 years gezi ri nga ri ku layitiweni va nga lava munhu un'wana a va endlela mixikaxika kumbe swin'wana leswi nga swi tiviki mara gezi leri ri na 3 years ri nga layitiwi mara bilemi so tanihi n'wina ACLO why ri na 3 years ri nga layiti xiphiqo yini xiphiqo lexi nga kona sweswi timitara leti nga le henhla ka tipala ni tiva ku a ti-programiwanga ku na munhu a layitaka ndzeni ka yindlu a ni swi tivi a ti-programiwanga yes i mani a fanele a byala vutihlamuleri bya ku ti-programiwa hi mina na makontraktara mina ni nyika report everyday vo ni byela ku namuntlha va ta program na last week va ni byele ku va ta program na vhiki leriya every week va ni byela xiximo ku hi yimele ku lomba gadget ka Eskom ku hi ta program se loko no ta Amavilweni la ka face ya leyi vulavulaka hi yona sweswiwani ni nge kumi ku layitiwini a ku nge vi na muti lowu nga layitiwa hayi ku hava muti ni wu tiva ku nga layitiwa mina okay so 3 years leyiwani yi fike yi sungula kwihi ku ri nga layiti kahle hi ku tiva ka n'wina xiphiqo xa ku ze ku teka 3 years ka swi swa 6 months i yini leswi mina ni nga hetela ni va vutisa va ve va hlamuseta timhaka ta ku va busy na ku xava material a va vula timitara letiya so timitara leti hi tona ti khomaka vanhu mavoko sweswi botet because sweswi vana leti ti nga tata ti-programiwini kusuka ka volt lava xava kona ni le ka Eskom swi linkiwini ku swi kota ku xava ti-unit hi leswi mina vanhu va nga hlamula swona se va ta susetela letiya ti nga laya a va ti susi leti va lata ti-programa ti ri henhla ka tipala ni vula ku leti va taku na tona ke leti va taku na tona i to hetisa leti nga kona sweswi la i 100 leti nga le mimitini ti nga vekeriwi and then ku na another 150 ya mimiti leyi nge se vekeriwa ku timitara letiya hi vulavulaka hi tona leswi vulaka ku lava 150 va nga hatla va layita lava 100 va nga se layita hi mhaka ku ta va se programiwa loko o ta namuntlha a fika a layita swi ri lava 100 hi vo va nga ta rhanga va layita ivi mundzuku kumbe project kumbe hi Monday yi pfula cause a ni se byeriwa nchumu mina ivi ku ta kota ku hetisiwa lekun'wana ku kota ku layita leswi project a yi ri ya 6 months se yi nga va 3 years n'wina mi kha mi hola 3 years hinkwayo leyi a ni ku holeni sweswi ni vulavulaka sweswi leswi endlaku ku swi nyanya ku ni kwatisa ngopfu ni nga mi sendela na proof ya message lowu a ni vulavula hi wona na mukontraktara ni ku ni lava mali ya mina na kwala moyeni ni nge chaku swi vuli na kolotiwa hi mali ya mina ku sukisa loko project yi stopini a ni tshama ni hakeriwa mali va vuya last year hi fika hi tirha 2 months va tsandzeka na ku ni hakela mali ya 2 months mukontraktara loyi i le kwihi helele hehla ka mina okay mativa ni ta bula na n'wina hi nga ha ri moyeni hi ta lava mukontraktara loyi ni lava kota ku tiva ku xiphiqo i yini ni nga se landza va masipala mi ta va mpfuni ngopfu maybe na mina ni ta kota ku kuma mali ya mina ku mina a ni le ku hakeriweni masitona kwala moyeni a ni swi tivi a ni le ku hakeriweni mina
mali ya mina ene na yi lava Bariketi ni kesini swinene nkarhi wa n'wina ta bula ni nga ha ri moyeni ni kesi ndo botsat inkomo fambisa sweswo Maringeti loyi a hehliwa leswaku i le ku hakeriseni vanhu ra nga hakerisi vanhu we nga hakela i nge vula hi byeli loko ri ku n'wi hakerile mani kambe hambiswiritano a hi ku tumingiseriwa mehe loko hi vuya mahungweni ya misava hi la ku bula na kokwani Hlathi va hi byela ku va fambe njhani le aBrasilia eve hi ta kota ku va hi twa na ti-voice note leti mi nga ti rhumela hi ndlela yeleyo kwala ka Munghana Lonene FM komba ndlela hi le ka stage 4 xa load shedding xi tisiwa ka n'wina hi ku seketeriwa hi va ka Eskom hi ndlela yeleyo mbara siku lerinene mi tiphina a yeni mahungweni ya misava hi lawa na Maninkosi Chauke Inhlekani Khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa Vulavula. Mina la ni tshamaku kona hala atidi pfuka ni tshama laya kusukela hi 2008 xipapa xa mayi tshama xi huma mati kambe ku na thangi kwahala matlhelo ya tidi hi supply hi rona thangi ri ya khara hala tsamaka rona ri supply ya se swi vula ku na lava va tisa mati va hlantswa mati kusuka anandoni loko ri ku masuka nandoni matili mati kwalano ivi ku va na munhu loyi a fanaka a pfulela a pfulela hikokwalaho ka yini kasi munhu a fane a pfulela a pfala ku tshika ku pfulela ku tshika mati ma tshama ma ri kona hi lexi vutiso lexi ni nga na xona sweswi laha ni nga tshama kona ni tshame na mhana wun'wana ve ri va tshamaka ngezi mani ve ri ni tshama va vona mati ku fana na sweswi mi ni vulaka swona va ku loko na vona va ta hi laya nampundzu va ku ni tsemeka fana ni nga swi tivi ni nga maka hi yini mati lama ya na wona kaya Khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi aye tiphina vayingiseri mbulavulo wa president wu twarile tolo kambe hayi ko va copy and paste ya mbulavulo leyi nga hundza ku lo cinciwa ti-date ntsena mara lexi nga ni hlekisa ngopfu hi laha va nga vulavula hi nghozi liya yi nga endleka ya bazi loko ku vuyiwa ka nhlangano wa ANC ka lembe leri nga hundza laha vanhu va nga lova un'wana va nga yisiwa exibedhlele eMpumalanga na kwala Limpopo loko va ku vavabyi lava kumbe vaviseki lava va fike van'wana va komberiwa ku va ya swibedhlele swa private va ala va ku no va khomeke kahle ti-services ti kahle a swibedhlele swa le Limpopo na swibedhlele swa mfumo leswi nga le Mpumalanga mina ni khulu khalanga kwa munhu la nga alaku kusuka ka public hospital a ya ka private a nga kona ene a swi tiva ku ti-services ti njhani ka swibedhlele swa mfumo but a redzi eta kwini botpet swi vula ku vukorhokeri bya ka masipala kumbe ka ti-department hinkwato ta government hi byi kuma ntsena loko hi ripote kwala ka Munghana Lonene ka Afrika wa Vulavula hi ku tolo ku vulavuriwe hi transport ya xibedhlele xe le Eleni namuntlha nampundzu loko ni gonya ni ya entirhweni hala xitandani ni kuma ku bazi leriya hi leri na rona se ri nghena kwele Eleni ri lako leri ra vakhandziyi vo yisiwa swibedhlele swo hambanahambana ri fike hi nkarhi namuntlha loko hi ko 7:25 a ro nghena xibedhlele xa Eleni se loko a ku nga tiwangi kwala ka Afrika wa Vulavula swi vula ku a ku nga ri hava lexi nga ta endleka hi ta ku yini mfumo lowu wa hina lowu enhlekani botpet mehe ku ya hi mina ka timhaka leta gezi leriya vayisana va tikontiraka va phungela ngopfu va fana na vatirhi va ka Eskom loko famba bridgela vanhu magezi a mitini ni na xoko loko va ze va ku va hakela ti-350 gezi leriya ri nga ri ku bypassiweni ri nga ngheni aka ti-meter box mi kuma ku ri famba straight ri ya kwini ri ya nghena atindlwini vanhu va tirhisa gezi va nga ri ku xaveni loko mo ya mi ya jika leyi mi ta yi kuma mimiti leyi nga layita ende va ta mi byela ku gezi va ri khomise ku yini ni na xoko loko mo ya botpet tiyisiwa mhaka mi ta wu kuma laha ku gezi ri lo bypassiwa a ri lo connectiwa via ti-meter box va va connectela hi tona ti-350 teto mara no ti vulavulela tanihiloko ni ri muyingiseri a hi xilo leswi nga na vumbhoni bya swona but loko mo ya mi ya jika ni na xoko mi nga swi kuma swi ri the way va vulavurisaka xiswona ku gezi van'wani va nga va ri ku layitheni ende va hakelerisiwa yini ku bridgeriwa va ri bypass inkomu
Palamende ya rixaka. Ayi buti minjani? Epfukeni minjani buti wa mina? Pfuki ku na Andros ta pinga rembombela la. Inkombo ti Andros. Okay, loko hlamula katsongo la buti la ka eka xitshoko lexo khuluma ka xo xa ku thwasa na wu lavisisi leswi. Yeah. Ndi haleni swi tele buti swi tele ngopfu la ka thwasiwa phasi phezulu. Mara mhaka leyi ni vonaka buti nga ku swa ku thwasa swi nga famba swi ya munhu a ya swi pasa kahle tliliniki va fika va ka wa vuvabyi we famba u ya thwasa. La ku fika approve etliliniki swa lama approvele munhu ku vadzanyana se swikwembu a nga ku se haropiwa. Mi veka sa tliliniki va tatlisa ku yini? A tliliniki va sungula munhu a kambiwa swo ka nga vabyi leswaku vanhu va vabya mara tliliniki va lo ku ya va zona i swikwembu a ku na swikwembu swo fana ni sweswo leswaku hinkwavo lava thwasaka va le ku tala va manda va nga ku tiko hinkwaro se ro thwasa a va sunguli tliliniki a tliliniki va ku hayi ko hina a hi voni nchumu a hi voni nchumu u ni swikwembu famba Afrika wa vulavula. Khalanga Pet Matebula eka Afrika wa vulavula. 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki. Enhlekana mitsero mngara lona FM xiphemu xa vumbirhi lexi anongona ku Afrika wa vulavula khenseni n'wina mi nga rhumela ti-voice note ka 0657443911 tsutsukani ku mavonelo ya n'we ya tshama ya ri mavonelo ya n'we va twile lava va hehlanaka hi timhaka ta ku layitiwa gezi hi ku hakerisana timali loko ku ri ku ma swi tiva mina vumbhoni byelebyo tanani mi twa ku hi le ka mi nga rhumela ka mathevela dp@sabc.co.za kumbe mabasa es@sabc.co.za ta kota ku va hi swi sala ndzhaku a hi twaneni lava a va ye Brazil hi twa ku va fambe njhani i Professor Hlathi nganga xintu kusuka ka Sadek University of Traditional Medicine hi twa ku va fambe njhani na hi va vona ka sweswi swa tithelevhixini na yini Prof Nhleka ndawu thehusi ka n'wina vayingiseri va Vulavula mi kwala Afrika-Dzonga loko ni lela last ku xitichi xo sungula ku vanlela ka xona na sweswi i xitichi xo sungula ku se mi ni vuyisa ku ni vuyile ni kwala Afrika-Dzonga ni vuyile Theku na muyingiseri a hi sunguleni kwala ka ku famba ka n'we loko mi famba a mi ri na xikongomelo xo karhi sweswi mi nga vuya mi xi fikelerile xikongomelo lexi a mi fambela xona mativa i matimu Theku i matimu evuton'wini bya mina i matimu eka tin'anga i matimu eka norho wa mina lowu ni nga na le na wona nkarhi wo leha swinene ku ni vona ku tin'anga ti fanele ti hluvuka na tona mativa a ni nga swi hleketelanga ku swi ta fika swi endlisa leswi ni endlisa swona lexi xi n'wi endlela n'wana wo chavisa swinene loko ni fika a São Paulo ni fika ni kume yimeriwe hi vurhangeri bya São Paulo na television ya kwele São Paulo ni amukeriwa kahle hi ndlela ya xiyimo xa le henhla ibe hi suka loko hi fika El Salvador na kona a swi chavisa ni amukeliwa hi Secretary of State ya tiko leri a ri vewa ku Bahia ndhawu leyi vula ku Bahia province ya kona kwaleya mativa ni hlama leswinene ku kasi swi endlise ku yini va ku phela leswi ni nga endla swona hi nga swi twisa swona mi ri Professor Hlathi eka tiko ra hina ra Brazil mi tise mihlolo mi tise nhluvuko mi tise masingita swi nga leswi hi yimele ku ta n'wina vutivi bya n'wina na ntokoto wa n'wina ku mi swi kotise ku yini ku va mi aka University of African Medicine Theku ni fambafambe tindhawu leti hinkwato vo Rio de Janeiro ni fambe tindhawu leti hinkwato ni vona na mitendzwana yo hambanahambana na tindhawu leti ti nga tindhawu ta nkoka swinene etikweni ra Brazil ku na tin'anga leti ti landzelaka mindhavuko ya tona hi ndlela yin'wana ya xiyimo xa le henhla swinene ene Brazil vun'anga bya kona byi hlangane na vukhongeri ni ta swi ku Brazil ku ve na timali ta vusonga na mina ni nga swi tivi sweswo ku ve na timali ta vusonga na sweswo swi nga endleka minkarhi yoleyo so vanhu lava va tiko leriya hi tixakaxaka ta vona mfumo wa kona wu teke xiboho ku hava munhu loyi a faneleke a ringeta a yisa hansi vukhongeri byin'wana ku nga va bya xintu ku nga va bya xikreste leswi ku tele xiroma na tin'anga ngopfu le Brazil kambe mhaka yikulu ni fambe kahle swinene Theku lexi nga ni tsakisa ngopfu swinene
hi ku ni sayine mpfumelelano lexi vula ku memorandum of understanding na ti-university tinharhu leti nga le Brazil swi nga leswi in 6 months time na tlhela kwale Brazil hi ya endla swin'wana swo landzelela na vona va tataleni loko va ri kuteni hi ta mi byela ku se va le kuteni mara i mhaka kahle swinene leyi ni nga yi vona yi humelela eminkarhini ya vutomi bya mina Devu na Vayingiseri. A mi nga fambangi mi ri n'wexe a mi ri na van'wana lava mi fambe na vona kumbexani mi ta hi byela ku va mani lava mi fambe na vona kambe mina loko ni kha ni languta ka tin'wani ta tivhidiyo leti ni nga ti vona a mi kha mi vona ka mi kha mi kombiwa mabodhlelo ma ri na swilo ndzeni mo tala a ku va ku ri yini? Isibhedlela lexikulu xa Brazil lexiya isibhedlela lexikulu xa Brazil laha xi nga na university la ndzeni lava dyondzaka kona madokodela ma dyondzisiwaka mimirhi ya xintu i mimirhi ya xintu leyi mi nga yi vona ene n'wina mi ve na nkateko na van'wana va ve na nkateko yoleyo i mimirhi ya xintu leyi matluka i mahanti i timintso leti ti nga cheriwa lomuya leti va tikeliwaka ku kota ku swi tisa ku xana va fanele va swi endlisa ku yini timintso letiya va fanele va endlisa ku yini se ni fambe na vona va ni komba misinya ya kona i ve ni ku leswi ku va swi hundzuluxiwa murhi hi fanele hi endla leswi na leswi na leswi na leswi na leswi so i mhaka kahle ngopfu Devu liya ene sweswo swi kombisa ntsena ku matiko man'wana ma tekela mirhi ya xintu enhlokweni ene ma tekela ndhavuko kumbexana vutshunguri bya xintu enhlokweni lava ni fambe na vona a ni fambe na television ya le Mozambique a ni fambe na Dr. Tembe i director wa xibedhlele lexikulu Mozambique a nga member ya hina ya SADC a ni fambe na Dr. Ndimande Professor Ndimande ni tlhela ni famba na Secretary General ya hina ni famba na Thembu ku nga treasurer ya hina lwa sikapu leyi Manalani so loko hi famba tindhawu letiyani swin'wana mi nga va mi lo swi kayela ku nga na kun'wana laha hi nga fika hi kuma tin'anga leti humaka Angola lava nga na center ya vona va na center ya vona loko mi fika Brazil El Salvador mi famba kepe mi tlula mi ya le hi fika hi kuma hi le makaya lava nga na center ya vona lava nga tihlanganisa kahle tin'anga na mimirhi ya vona va kombetana leswi va phahlisaka swona na leswi va hloniphisaka swona mikwembu ya vona sweswo Devu so i mhaka kahle ngopfu leya ni 20 tinyungubyisa swinene tin'anga ti beni xifuva mi ku leswi a mi hanyela swona vakokwani va nga hi siyela swona minkarhi ya kona se ya kha ya fika ku hi tiphina hi swona Devu na Vayingiseri. Se leswi mi nga famba ivi mi vuya tin'anga leti mi ti rhangelaka ti ta vuyeriwa njhani mi hlengeleta mi ti byela ku mbuyela yini mi nga antswisa yini kwihi sweswo i ntiyiso i xivutiso kahle sweswi ni vulavula na n'wana ni vulavula na ti-chairperson ta tin'anga ta nhlangano wa SADC na lava kahle na lava va nga ri ku ti-member ta SADC tin'anga swi tiveni na loko mi nga ri member ya SADC mo va nganga ntsena laha mi lava ku tokota mi lava ku kuma vutivi mi lava ku yisa matimba ya n'wina ya vun'anga ku ya mahlweni loko se ni wisile mafizelo hala kona hi ta va vitana hinkwavo na n'wina mi ta swi tiva ku ta tshama hansi va byeriwa ni share na vona leswi ni nga vuya na swona na vutivi lebyi ni nga vuya na byona na mitsentswani ku yi endlisa ku yini matiko man'wana ma endlisa ku yini ku mhaka yikulu Devu lexi ni lwelaka swona mina i ku tin'anga a hi veni na vutivi tin'anga a hi veni na ku endla vulavisisi ku nga research ene tin'anga a hi endleni ku loko vuvabyi wa hina hi va pfuna a hi va pfuneni hi ku kongoma hi nga mbambeleni a hi va pfuneni leswi swa ku loko hi endla leswi swi ta ti-result ta kona ku ta va letiwani so va ta vitaniwa hi ta tshama hansi na vona va byeriwa a ku na vitaniwa va SADC ntsena n'anga yin'wana na yin'wana lexi ni hlamurisaka kutani hi ku ni nga member ya hospital board exibedhlele xi xa mi xi vona ku xikulukumba lexiyani ni hlangana na ti-board member ta kwele ni vona ku va tirhisa ku yini va endlisa ku yini va benefita yini so ni ta tlhela ni share na hospital board tanihileswi ni nga member kwalaya ka hospital board va swi tiva ku hi endlisa ku yini hi fanele hi cinca kwini hi lunghisa kwini hi improve kwini sweswo Devu na Vayingiseri. A hi tseleti ni twa mi ku mafidzula kasi mi famba hi xikalichani loko so i mafidzula ya huma kwini i ta vuya Devu ku ya Brazil a hi mahlangwana that's why na ku lulamisa tindlela ta kona swa tika 11 hours munhu a li vuyile a li ku haheni so milenge ya karhala hambiloko ku ri na television ka TV ku na hinkwaswo mi fika mi yima mara ehleketa 11 hours mo lo tshama mi nga yini nchumu loko mi chika mi tlhela mi khandziya another airplane for another 3 hours sweswo swi vula ku i tiawara to tala ngopfu so swa endla ku munhu a va na mafidzula loko karhaleni ni tsundzuka ti-colleague ta mina van'wana va le Malalani na sweswi wa le ku khwiteni ni ku swo yina ku ti-jet lag but i tirha Devu so mina ni wu pfila ni le ku khwiteni na ri kahle Devu na Vayingiseri. Kokwana a khensa swinene ku dya i ku engeta ni khensa swinene na ku hoyozela manager wa hina Rosana mboni va hoyozela kula moyeni va ni fonerile
va ka vulavula ni xo twa hi wun'wana na mina sweswi na swi vula moyeni ku hayi hoyo sisiro comedy ni famisa speech ku mahlweni sweswi hi nga mi seketelisa swona na ti-manager leti nga hindza hi ta endla tano hi seketelana hi tirha hi yisa xitichi xa hina mahlweni xi kha xi kula tanihileswi xi nga ku kuleni lembe leyi n'hweti leyiwani theku na vayingiseri inkomu swinene Professor Mbai Hlathi i khensile swinene nkarhi wa n'wina ku dya ku engeta ndawu i sweswo mingisero Munghana Lonene FM va twile prof hi bule na vona va vuyile Brazil jet lag hi leswiya swa ku va ku endleka yini i vi karhele ne xihampfhuka hina u karhala ku tshama xikoci karhini i suka ya rhwala tihunyi kwala kama swi tani mingisero Munghana Lonene FM 21 timinete ntsena ku bile awara ya 13 ni na xitori xin'wana xa bava n'wana la ni nge vulavuli hi xona ni nkarhi wa kona wu komile kambe xi khumba n'we va commission ya ndzingano wa rimbewu a ni mi tshembe ngopfu ku mi ta va pfuna bava lava va tekiwa ntirhweni va yisiwa aka magistrate loko va fika ka magistrate va ku va byeriwa ku hano lowu wa n'wansati a nga kona ku kota ku tengiwa timhaka ta ku va nga kota ku vona vana rini ivi va nikiwa siku ku fana na sweswi ni nga tshama na vona la va nikiwe siku ra ti 10 ra ti 9 ivi va ta loko va ta va fika va byeriwa ku swi nge koteki ku va ku yiwa khoto ku ya twananiwa lexi va rilela ku xona va rilela ku bona na ngamu ya vona va hambanini kumbe khale ka ngamu ya vona va hambanini se va lava ku vana va vo na vo va va na mpfumelelo wa ku va vo se lava a va ta va pfuna kahle i va khomixini ya ndzingano wa rimbewu ni va yisile ka Bojaba kambe va se pfuneka na sweswi hi mpfhuka Bojaba va tshembisa ku va ta va fonela loko va huma ka interview n'wana va ha vuyanga se Bojaba loko hi ri la moyeni mi va mi kha mi va byela vanhu lava kuma va pfuna kambe namuntlha hi lawa i mbhoni ya mina ku a mi va pfunanga se a ni swi tivi ku se hi yisa ku yini mahlweni ku xiyimo xi teta hi ku vanhu lavawani va fanele ku ringana ku va na ndzingano wa rimbewu Bojaba lava ni vulavulaka ku vona i Bojaba baloyi kusuka ka commission ya ndzingano wa rimbewu nkarhi hinkwayo va hi byela va ku vona va va pfuna vanhu ivi hi loko kha hi vulavula na vona moyeni ni va nikina nambara ya vona bava lava kambe va se pfuneka na sweswi ni nga tshama la se n'we mi twaku mi nga ni hundzisela hungu leri ka Bojaba ni ringete ku va fonela sweswi yi nga handle foni ya vona se mi nga ni hundzisela hungu leri ku ni le ku va laveni ka mina hi ku muyingiseri luya ni nga tshemba ku a va ta n'wi pfuna a va n'wi pfunanga kama n'wana va ya va tekiwa va ri ku tirheni bava lava va byeriwa ku hayi tanani ma laveka ka magistrate ku humesiwa movha la a Giyani yi va landza ka Malamulele hi le ku ka minga va teka kwele loko va fika lava va byeriwa ku hi ta vona minduku futhi loko hi suka la hi ta fanele hi hundza hi le ka magistrate court hi twa ku kahle xiphiqo i yini xa bava la hi ta hundzi kosi swi loko hi suka la ya fuku bile awara ya n'we kambe swi ri tani ni tshemba ku na Bojaba va ta yi nghena mhaka leyi hi ku handle ka swona ni nge hi va tshembi a ni va tshembe ngopfu Bojaba ku va va pfuna vayingiseri va hina loko va yi ka vona kambe loko va kayakaya ku ze ku fika laha swi vula ku a va va pfuna se xivutiso ku ta va ku hikokwalaho ka yini loko va ri moyeni va ku va va pfuna ivi va nga va pfuni ke kambe swi ri tani sweswiwani a hi hundzeni ya ka xiphemu xin'wana xo hlawuleka xa nongonoko lowuwani laha hi yaku kona mingiseri wa Munghana Lonene FM 0860002543 i nongonoko Afrika wa vulavula laha hi nga kona ni ta vuya ni yisa mahlweni endzhaku ka loko ni hundzela hi kona ku ta korhekela wena Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki Munghana Lonene FM makombandlela ku hava munhu loyi a nga ta ka a nga tsaki loko a kombiwa rirhandzu swiringeti u ta n'wi vona ku n'wayitela Munghana Lonene FM u tlangela n'hweti ya rirhandzu na wena Munghana Lonene FM makombandlela xiphemu lexi nongonoko a xi tisiwa ka n'wina hi ku seketeriwa hi va Mhlangaveza Family Assurance vakorhokeri va swa timali lava nge le enawini kambe ke swi nga leswi nongonoko wa hina wu gimetiwa kwala humelesiwe hi Ncindani Eric Mabasa ni Karanga Pet Matebula mbana ku hela ka vhiki loko nenane tata